Međutim, toto šatva z roka na rok še dragša i dragša, a ceny zemljeđilskih produktov nie vyšší. Da jednim cena až i pada, ta vše češe na izrachunok u produkciji. I nafta draha i našenje, pogotovo u kukurici, dost drahe. Za soju nie tak, hej. Teraz slunečnik isto, ja ne kladzem ta nie, ja ne čujem, že drahe našenje i za toto. Uopće, štučni hnoj drahi, takže treba, ja povedzme konkretno to roku sam dal na analizu 2 parceli, že bi vidjel, že gdje sam s mineralnima elementami. Teraz treba da dobijem rezultati. Tu sam u Verbaše u stručnej službi. Dal teraz hotove, da mi javili, že mám pojsť, že bym vidjel, že keď dodac. To može budu menší količestva hnojog, ali baš tam, gdje treba, konkretno, znači po tej analizi kad će uvidzi. A za ktoré šace to bude? To za kukuricu. Pod paprigu som rucel, pod soju som nerucel, takže pod paprigu musíme i bez analýzy, pretože ona hočkeľo chce štučný hnoj. A i chljivský hnoj, i štučný, hej. Pretože vojvođanski parasti počali obracať k alternatívnym rošlinom, za teraz maliny i tototi z Poljske postali pravi hit. U jedných opštinoch posedzené na stotky hektári, a u Vojvodini ich neotkupuje ani jedna chladzalňa, ale ozda i toto bude riešené, levna im cena ostane rentabilná. Parastom najbardziej zavádza prebarz vysoká cena nafty, ktorá ešte i nesubvencionovaná. Ale najnovší minister poljoprivredy pochopil toto nepravdu i obecal švitké riešenie najskorej na rok.